Assalamu alaikum tug'anlar. Bugun biz sizlarga bir yaxshi narsani ko'rgazayın dedik. Bu mashinaning bizga kelayotgan Xitoydagi mashinalarda avtoparkovkasi Qirg'izistonda ishtaybi deb ko'p so'rovlar tushyapti. Hozir o'shaga javob qilib atayin video qilyapmiz. Bu Ion V avtoparkovkasini hozir biz sizlarga ishlatib ko'rsatib beramiz. Buni ba'zi bunday biroz haydasangizlar, bu yoqda liniya bor. O'sha liniyani bu o'qishi kerak-da. Hozir bu parkovka izlayotadi, parkovka topdi. Buni bosib qo'ydik. Biz butni olamiz, rulni qo'yib beramiz. O'z avarikasini ishlatadi. O'zi liniyani izlaydi bu. Biz bu yoqda ko'rsatib beraylik, olmay. Водитель eştekке baskan жоқ, burgan жоқ. Өзі парктроник менен оқып көріп да бардығын. Все, тоқтатты уже. Ема сіздерге сыртын көргөз бересіз. Қандай линия қалды. Мінеки бұл Ion V. Полосаны өзі ролный қылып қармап береді. Бұл жағын көрсеңіздер. Бұл жағын көрсеңіздер, мына машинаны ролный қылып қармап береді. Артын көргөзіп қойып. Дистанцияны өзі алып береді. Кімге машина қызық болса, бізге байланышқа шықсаңыздар болады. Жана қандайдыр бір сұраулар болса комментарий қалдырыңыздар. Ion V барыңыздарға, шундай машина ұсыныштайбыз.